Banang pentulun susu syakmat yaki kam jong kaseng RBOF Umdan Circle hadin ka jingkut no karta trikam jong kinong kirkam bat ka balalong ro hadin ka jing i no kam jong presiden ketika circle lajit thamai ya kinong kirkam jong kane ka circle ha ka ba presiden rang ba jong ne kaseng RBOF oba bibul thank you ulwan ban pen scam mi kinong kirkam ki bathamai kum kadak jong ka jing pen thamai la IT yaki kot kisla jong ka committee ka barem she ka committee ka bathamai kita ginong kitkam kikentop ya uba pondars im kumu presiden uba thamai nangta uba Andreas Makri kumu secretary nangta lemru ubat kiwi kitkot hak executive committee uba thamai habakirna hak jing penthamai ya kinong kitkam uba bipul thank you ulong ba kasenat trikam jong kaseng RBOF Umdan Circle kala dai gebala slembha bat gejing trikam jong kitkot kaseng kila bun bha kimat trikam mati ki bagane ka seng kalale ki badang ne aha ka jingyu i jong ki nonglek nongwan kade ki jingdon jong ki laiteli ki sem up kali ki badang ne hadu menta ki balasana dagi nongilam hagi por ki bakaman shwa Henry omla bantip kaipat ka bapelong ya ka seng bakan tulot no shipor hakane ka thain Henry kini ki nongkit kam ki balashim ya ka jingtir kam hagini ki snem ki bamenta ki lalong ki batrei bha ya ka kam bat ki lawan ra ya shibun ki sinjam ki ban pen mentoy ya ka dong ka thain Kemudian ban scam ya di kot bertemai berpenipu lembaga sekmi ke Umdan Circle nama Umdan Circle kan isu keseng bertemai jungi bagi semai dan ter di kot jungi nama di noelam di beren dan penipu ya ke circle nama tak semua terkam larva dan dengan penjupti berpresent bersekretari bertemai Islam ini ke kot Islam House Sekretari. Umdan Circle kalau bu hadu kini isni kalau dia mati di pasar chicken mau ngirat atli di passenger shed segini thang haba kinong iram barin ke RBOF nak thang ke joki Umdan Circle kalau bu ke mau norem lapo kini isnong joki ke way Umdan proper berkawai pangih te ko plaza gawe sekolah kini kata kini ki mau nongren barabu lemba kini ki pasnya set lagi nongin lambar lada nyongi ki khat ki baru mai ardi waya lada ki one room kini isno kinong mai ba ardi waya kadang kini than kini kalau dia keseng ke balapau akbor muswani dalam program buat hadin kata apa ni pasuki kini ke Umdan Circle jungi ke kita terus buat kalau kita jangan buat lagi jengkel no juki isen kita berpeluang ngimlah maksudku bagi namlah bertuan bagi namlah berkeli nama lagi semla sampai setahun Umdan Andre tanggawe ke cikimi lenti hani kinongilam pemeta kalau ni tram ba isamla ki basong basa ki than Umdan berwe kinwan berpenyeslo batni kaseng RBOF RBOF Federation kabalong kaseng try jong kabadan mo RBOF district bat di kaseng kabong susek mai ada sud ada shore ini kaseng mental palat ki kasau pula ki isna Henry ke bagi kinong ilang dalam kita takkan tengok aku kaum dan circle lu ai pengin ai ka jing senya apa peni ka jing trela kenal betul samla jangan jing than kinam kwa bentuk leadership ada kimi ya kinong ilang di badan kaum dan circle kalau kinong ilang pesurit bad ki bala approach nang ba kini samla ki badan aku kaum dan area kinwan berpenyesok lang bagi ka RBOF karena mora kacing epanya pra kalau mora kacing keli bahkan mau buat mentah ni kalau biar kelasan nyo gue ketek ke lantam hak jela hibar gue kadau kalau pengilasan kontrol ngaparo kilian lada ngipek hak kam politik lu ngio ki paitmat kar biar kat kersan yano kini ki political party kisah baru political party kisah approach sangat so orang ikut konjungsi nama kita sana ini ni hakaseng yang ngimwarah ikut politik dia entah ngijuong ikut konjungsi ya no kersan akan distrik hahi berapa way and personally racing idan
ba kino bam singap jingi ngirung yo ngiram aisyuk ke jikersan de ya gani ka bangila banle kalong ka jingi teli ba ka jingi trelang jungi ki kun samla ki ber ka satri juga dia mde bangit long ki ber kwan matoy tang nimde ki ber baca thet aga por tengka ka basi tengka Afrika kan mau ba ngi nimde ki nak ki pasong klikti hande ngide ki betrista Kaput datang hadam je kanam sya. Mentah, kalau kadang kena ke meeting, rangi penbaik kena ke meeting. Bun lagi seng ni don kam, kiwat saya ke RBF lapoi bat poi. Ngakan mau kalau kadang ke meeting apa sekretariat. Ni kami poi Islam, namar bangina nari buat sekat ngi poi poi Shillong ke blok babun. Ni kam Islam ak tagas ni. Hende kimpat sedang meeting. Naliang minister kita, naliang RBF Keladon. Kami ke jingkli gunta. Ngomong kei ke penlong iki baki kli karbef Keladon kelapoi patpoi hang ni ke pausai kei ke kum trekam karbef kolong mentah ni mde isu bang isu put tang hapo hang ni ande kum lakan naliang di presiden pak menne tak session benengkong ni don kampat keseng karbef bang perkat pat hi ke benengkong kita ni di benlong ni di benyo so ki try ki im ki basak hapo atem riboi bijungi Kalau nyimrak wan dah syak belong prinsri ujat benreu henre ke jing kuah ini gede ba ya hi mentah benukong ni kuah hi ba tham ru bai ni oswa hoi kumju kumikir habi de kinung yalam ngai skam ba presiden bosketri iban simki mentah gini kam barobor hi beliau ketlot di kam seng jungi beliau ngija anak tang stelenti kidon kidau ngiwan kidau ngimlak hende ka tau trai gede ba premier stu jumut mafi kinung yalam mahmat baik ke Central Budi kalau kamu minta ke Jingilam di Pak Bipul dan Kiu, kumno hilang. Ngidon ke Jingis tu Jingmut. Larang ngidon kampeng ni syam ngklaim penbek. Kada kata ngakwa efik Jingilam bersingki bahmat kum presiden sekretari di finance kino ke isi bahmat. Ngidon yang nompo aro ke sawan skaplang. Kini mir Jingmut. Kini perlu Jingmut. Kadang-kadang krono kam ba fistu ngimla penbek ya khot. Ya syong ke Jingilam ko ba office fi. Hakat bala ibor jenga kepat ya kiparlok kibadon apo jangka sang RBF dan circle pensiun baha banyak snok tilang banyak nak apo sekor ada don kino kum bala ajing mat mane kijing dan ke kino ba pisam pensiun baha ban ilanti kloi ban pediang ya ke ba pi ajing mat ni kloi ban trelang ni teli kawe kenam gela ban rading kong yang jisneu kam tam apo jong kadong kathan ke jungi kumjur apo ke district ri bhoi be ke jungi saisen nai kubleilang ya kibar khoi nadu ka nongpo circle bat kino kit kam jong ki bah khamat jong ka central body kublai sibon di kapor ke jong pi